Normal ken yam kana dial the content barwani linguasme. Neria kalaria loites kata dana guria rwani guasmani. Te kon ke la reti bi kon ke linguasme. Kan kono niam an wale shanka jandang dioka pai baro ron kina dangro wide jandangro wide dich. Me jirame jidit ka Nuer online TV channel gore janwo jendere subscribe der channel der support. Ko gor jaw bah der char der jatobe jo ban lingwase me bana roacha kamanda inshallah no bikon jo mishanung re wika so Sudan bana roiten jo ban lingwase me qui general taban dengai shalado jen je kana query humanitarian ke queradan en telalwak la kana top alwaga dana kukene le top kene rei wicha ka South Sudan kwergui kona magwaseme kene general ke vice president tabande ngai wude meni lajen jaram dan la deputy ke kwere rewde si jen ramadan en ala kwere nyam jen kwere rewde duno te ka lwangatin dialan kontin lat karodian ka jom shalat gwaseme wa ken chike je kene general tabande ngai ke vice president wamen chikana discuss ke chikar writing wa chikar right ka do badan de lugnate content future wi ka South Sudan chikar right ka do badan de kwan de je top ka je ke de na de ka lwaka je no right kan ke lat kan mishit kana me ka ta dan chikan cho chikan nen ke jere wi ka South Sudan ko an international community ngai kan te de ala ko na lat ka rodian ko kanitin content la de laro tegar front line enemy to re week South Sudan ngai kana shoje shush kana tel kwan na kana ke lia en liu kana ngai kan diala tel ram kwich mandana le rode no ka jom cha kulat gwas me kwala nywa ye kele ni chala den go ken chike je ka tabande ngai special deputy chairman ka humanitarian wa do be chikana lat loga de luangna ka chike nyaw right bane ka do brande queen kwade lat kije reason dana right ken ka quick inquiry ngai kone long la need content to la refugees ke need kon lo ka humanitarian need ti kaneti gor ka jeno de lwagdena wo woni am taje de tina de ngut ka mu gor ka je so ka kuje mo need content ka longa longa no bina lar pick not tin content rar so Sudan tin chitere kuma ka ki tin chitere wi ka so Sudan ke na diale konen shuch tin lo ka entame GUN no la kan pek mo la kan alat nyok ken la kan dier long ko gwada dan lat ka queen kware ke election ko lat ka queen kware la te correct one but ke list but ke kore one so gor kan no de kan election de kan monitor de chiga na gor no de na de ka loire which ka run bana bu ko shu ke bana ba ko nak na mo shi kan gor kan no ba election mi credible ba je yiglat metel gaga tin me take fair ke take transparency and wo kwane dial kwa ka law ko de kan queen kwa de kan lat so chang nimen ngai kona kirmi yadi che gor no den where de ka participate no joje kare dor ken wango da baji humanitarian let kan lonko dong de kan na mo de kan ja possible ba do not tabande ngai jaram danan te kalwang ka toton ko jaram dan ku di tidial ko la realika so jena dana to so jo charat gwas me wa sika nyur ka kwi humanitarian ka chika nyur ka kwi ko inquiry ka do dana de kwar de ka kwain ka je bana we ka la radian me de kono ling kamana en chalat gwas me ne munen kono ma gwas me kwi ne ne diatin kontin gorke yo re wit ka South Sudan yorin kono gorke ngai kono wa South Sudan take a shortage of money ke shortage of cash tele yo la yorin kono de captured ke salary South Sudan lawmakers are demanding urgent explanation from the country's central bank and finance ministry over a worsening liquidity crisis that has left government employees including legislators unable to access the salary for a week jowlin kono gwaseme ala kume dung sa Sudan ko la ne konti ka parliament jingwone kene diala kontin ngaja gwanu yo tele kare wi ka South Sudan me changa chara ko ne chala den go de yo de ka print but chikana blogo no ba yo ba ka print chikana ga kan kan lat ngai kono tama changa an chewe ka bang rai kono tama cha yo che ga jek duno wadwar che kula beje lunga tama kaneten konti la lawmaker jenede konti la legislators ne de konti lat ke kume wa kan chiga tene ka jongne
okay gwa ka ko jong na ka bane de ko kien ka pet ke karun so ne dia la kona shoot kaneten kon tin gorka yoko kuma so tel yoni cha bet okay during a sitting in the Transitional National Legislative Assembly on Monday, lawmakers from across the political spectrum sounded the alarm over severe cash shortage crippling commercial bank and the Central Bank of South Sudan. The Bank of South Sudan gwade da national Newton la Transitional National Legislative Assembly me shike nyur menyam e chikana malkam ni ala lung ore dul ke metigeten ata da na tele yo kai kajere wika South Sudan tele cash tele paper money tele you deru withdraw ka bank tele ka ajene ko kuma ko system lat ko ba mobile banking ba jalat ko jin bishu ko tuk bishu transfer yuko we ko tuk che no need of paper money shirmen shanan gwal ko tela cash jin we ka bang ba yugo no yes figure katin ba tele jingu tele yo to ba kame so ne me meji kuma je go janta me chikan dol mo chikan dol ka parliament gwa daro ina tin no ba yo ba ka dil kamrar la yo to wan so the question kula wona yo shika wone you shika wini na mo a micha tej banni re which and new natin kere duel new natin atera michal Michael Road Corium, a member of parliament representing Nuer County, revealed that salaries deposited in bank have been inaccessible for nearly a month. Ramachura actually Michael Road Corium Ramkel met Nuer County ko je represent baka parliament so do berana ko je present kaje so ngaje duktin content cha yo cha ga yo pinga je so chana jugo no tema michine yo ne ka bang cha yo to cha ka je cha jo mo cha jalat so mugoro yo de ka print ki de karyaleka. All South Sudanese working in government institutions, including the organized forces, cannot withdraw their money, Roth said, calling for Finance Minister Dr. Marial Dongrin Ater and Central Bank official to be summoned before Parliament. We need answer. Many of us are sick and cannot even afford treatment. Who is fooling us, the Central Bank or the Finance Minister? Kajo shalingwa to me kalat. Go tell you to kwa print, tell you to jeke jukume. Ameni call a lot of what can Central Bank ano yoko kani. Chol kan Finance Ministry yoko kani. Ngomi sine yu chine ke jego ke shine let kala ne let ngwana lung to go ne yude ne kam yoko. But cha yu cha kamun. So chicken kule shoot no gor kan yoken ka jawdan chicken a lot. My information بتعلق بسحب المرتبات في حسابات في البنوك في البنك المركزي والبنوك التجارية. مواطنين بتاع جنوب السودان الشغالين في حكومة وقوات نظامية وhonorable members والعاملين في البرلمان أسمع عايشين أسبوعين بواجههم كلام صعب مرتباتهم في البنوك التجارية والبنك المركزي لجنوب السودان. فنحن بدنا نعرف الزول اللي بقولش نازل وزارة مالية ولا البنك المركزي. كان قاش رمن شالين قاش في راجن وشني تموان تلا quarantine letray which kasa Sudan chitene ka jong na tel yot jekken ka so na man chikane gujen wo de yot ngwande ka kamrar ki de ka print ajen mandan en tegetene tama jo me ajen dana gore de nywaka kon kel la salary tele kare which kasa Sudan ko tele yo no chankyo ka bank chai kam yoko jo me ajen dana gore nywa yekel kwa nywane ko kien an ban nyaw je kala rodien bye bye.